Shalom hubata haganupan Bapa inang age nama poso ijape nasiam marianan pakon ganup petugas live streaming hanami makatahon selamat hari Minggu, selamat beribadah mahubata haganupan bani Minggu Dop Trinitatis 26 Juli 2020 paima imasuki ta ibadah ta perlu do ipatugahan nami model ni ibadah ta aima model B dear ase pasir sir hitama hadirionta laho masuki hitama ibadah ta ase martonggo mahita ibagas yanan tabe amin. Riap mahita jongjong ibagas goran ni nebata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tonduina pasing sito palangit pakon tanoon amin anjahan Allah salpudo dunia on apa rosuh ni tapi si horjahon rosuh ni nebata tetap do rosi sadokah ni haleluya haleluya haleluya. Martonggo mahita ham Tuhan nebata Bapa nami martupudohan nami bani ari nama pasing muon ajari ham mahanami mamuji pakon pasangapkon goranmu marhite hata apa pambahenan nami buhay ham mahur nami marhite tondumu na pasingin ase marmalas niuhur hanami membalusi janah makorjahon hatamu ay hatamu indo haguluhan nami marhiti Yesus Kristus si paluah in rohanami mangele hubamu. Amin hundul kuria. Puji ma Jehovah Tuhan naibata ay marjumbalang do goraniin haganupan jolma say marsombah ma say hagoluhkon hataniin doding ta haleluya 407 ayat sada pakon ayat 2. Puji ma ia pargogoh doing ulang marnaloja sa irikon ma rap mambalosi hataniin dodingta ayat na paduahon. Riap mahita jongjong
martongko mahita sopot kon hita ma dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan nebata Bapa nami parguguh na sutarimbang sitopa langit pakontanhon. Nasusido ham janah paridop ni hurbagal. Lang namin taluphan nami roh hulubimu halani bueni dusa nami. Ay gatiduhan nami lang martenger ni hurhubamu. Agepedom may hatahon hamban nami. Asipita ham hasa na ibata nami. Ulang marnebata naligan. Tapi gati tumang dolang ihapor saya ihanami ham marhite na martenger niuhur hanami bani naligan. Halanyay do asero hanami hulubemu masapakon dosa pakon palanggaron nami. Hulong maatemu say marpangulaki mauhurmu mangidahan nami sasap ham madosa nami. Anjaha patotap ham mahapor sayaon apa tenger niuhur nami hubamu. Rohanami mangindo ibagas gorannya nakmu Yesus Kristus. Tuhan janah si hop-kop hanami. Amin. Tangar anjaha hapor saya hita mahatani nebata. Bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Idop niuhur ni jahubado na soramar pusa. Seng marnarotap kulong niya teni. Mula ratah doay siap sogot bagal do habonaronmu. Ibagas holong ni nebatadom maisasap ganuk dosata. Halanyay pataridah kon hita matanda-tanda ni parguluhon na bayu. Hasangapon ma bani nebata ibabo. Amin. Mandodi kita. Ay jupa au na holong atei, au na tarbuang inhinan. Jesus Tuhan parholong atei, hubakuna kaho inan. Pai manaksihon hata hapor sayaon hita, dodingta haleluya 120 sia. Ayat sada, pakon ayat 3. Si pangang sagah konim, si pujion kudo Jahoba, dop roh na papakai honhim, dodingta ayat na patuluhon. Riap mahita jongjong, saksihon hita mahapor sayo tain, songon na sinaksihon ni haganup hala na porsaya bani sab tanohon, ahu porsaya bani nebata bapa, parguguh na sotarimbang, nama na palangit pakon tanohon, ahu porsaya bani Yesus Kristus,
anak nini batana sasadain, Indo tuhuwata na ditubuhkon ni si Maria sanggah nape haliapan, marhite itundui na pasing, namanaron na parangit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, mate anjah itanom, turun hunagri turuh, mula mangguluh humbani na mate, bani ari patuluham, naik hu surga anjah hundul isyamun ni na bata bapa, pargogoh na setarimbangin, hunjaima ia mula magira, laho manghumi halak na mangguluh pakon na dok mate, ahu persaya bani tundui na pasing, bani kuria parsadan na pasingin, parsauran ni sagala na mapasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpohon yakula, pakon bani hagaluhan na sadukah ni dokahni. Amin hundul kuria. Mandalani goluhon ulang pala condo martuk kolosan talukat ni songon nahita sihirian lohor do Tuhani lambunta iha holongi isari hondo goluta surdukkan tanganmu marsito kuan hita do hitaganu nabaya nama doyu ke nama sombu anda marsanina do hiton ganupan tirgak maha do pakon ma berkoluhanon sai saurma sapandinyahan matongon sapangahapan bani ganup namasa bubay mauhurta asegomos maraha haholongi mahasomanta songon holong ni Tuhan maka holongi hita setong marsito buan marsi jolo mantangan pani ganup nahurang alaniai marsi holongan
Diyos do hitaganu nabayat nga madoyo kena masombu an namarsanina do hitaon ganupan dirgak maham do pakon mapergoluhanon say saurma sa panriyahan matongon sa pangahapan bani ganup na masa bubay mauhurta ase komos marahap haholong mahasomanta songon holong ni Tuhan maka holong kita setong marsito buang marsi jolo mantangan bani ganup na hurang alaniay marsi hakolongan mahita Shalom, selamat hari Minggu. Anjaha Horas Mahubata Haganupan, Bapak Inang, pemuda, sonai pakon sekolah minggu, terutama hubani nasiam naon ope mandihuti ibadah melalui live streaming GKPS Padang Bulan. Selamat datang ma hubani nasiam, anjaha selamat beribadah ma hubata Haganupan, bani Minggu Papituhon Dop Trinitatis 26 Juli 2020. Napaduahon ipadas kanami selamat ulang tahun hubani Haganup anggota Kuria GKPS Padang Bulan namar ulang tahun bani 20 Juli das kubani 26 Juli 2020. Naparlobei selamat ulang tahun hubani Dear Francisca Damhanik namar ulang tahun bani 21 Juli. Selamat ulang tahun hubani Inang Sylvia Julita Damhanik. Mesak Trubei Purba namar ulang tahun bani 22 Juli. Selamat ulang tahun hubani Inang Nikmat Sayulina Hasibuan Andra Budi Permana Gisang namar ulang tahun bani 20 Juli. Selamat ulang tahun ipadas kanami hubani Sartika Purba, Vita Amalia Sipayung, Hervit Alfredo Sinaga, namar ulang tahun bani 24 Juli. Selamat ulang tahun ipadas kanami hubani Bapa Samas Sudirman Martuah Girsang, pakon Bapa Sumardi Purba, namar ulang tahun bani Sadarion 26 Juli 2020. Sonai homa hubani Haganup naman dihuti ibadah on namar ulang tahun bani nasa minggu on. Selamat ulang tahun ma hubani nasiam, panjang umur, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah berikut nih Bapak Inang hita Haganupan ipadas kanami laporan keuangan songon nadop ibagion hanami melalui ting-ting tertulis atau padong kesilapan ijai boy ipadas kubani pimpinan harian. Kegiatan gereja naparlobei rapat majelis jemaat Kuriaon bani hari Kamis 30 Juli 2020 iban hita do rapat majelis jemaat Kuriaon melalui Zoom meeting na ipukah pukul 10.07 WIB. Agenda rapat AIMA naparlobei evaluasi semester sada tahun 2020,
pelaksanaan program semester 2 pakon napatuluhon Warnasari. Halani ai ipangindohan nami hubani haganupan seksi sektor KMBI KMS, seksi pembangunan, tupuan, ase mempersiapkan laporan di BEIMA, kegiatan pakon keuangan. Ipangindohan nami ase boy laporan on, ijalohan nami pimpinan harian, bani Rabu naroh on. Meeting ID pakon password ikirim melalui grup majelis jemaat. Nah berikut ini ibadah live streaming tetap do iban hita hun gereja on anjaha jemaat ipinduhan nami tetap beribadah di rumah dengan jadwal pertonggoan Jumat 10 siah 30 wib, ibadah hari Minggu jam 8 wib sekolah Minggu melalui Zoom meeting, 8.30 sekolah Minggu anak-anak, 10 bahasa Simalungun, 10 wib bahasa Indonesia. Pertonggoan Minggu naroh tetap OP Ben Hita melalui Zoom meeting model C. Nomor tugas aima perambilan pendeta Ito Belihar Purba sekaligus pohon ralat hubani ting-ting nadop i bagian hanami. Agenda Situa Martina Girsang, Doding Samas Morris Saragi, Tonggo Safat Situa Anita Arwan. Dak danak tubuh. Domba ilek layakon Tuhan na ibata niombah hubani keluarga Edward Simarmata, Inang Yowan Pasaribu, hun sektor opat, aima anak dalahi bani Minggu 12 Juli 2020. Napaduahon domba ilek layakon na ibata sadan niombah naboru, itong-atongah ni keluarga Samas Raymond Simanjuntak, Inang Juni Listanti Purba, sektor opat, bani Rabu 22 Juli 2020. Tonggon hita asedak danak ai marbagal ibagas hatani Tuhan anjaha terpuji ma Tuhan ta. Nah berikut ini tetap do ipatugahkan nami mengenai perkembangan COVID-10 siah di Sumatera Utara pakon Kota Medan. Bani nasa minggu on martambah do 544 halak atau 70 halak per hari na konfirmasi COVID-10 siah di Sumatera Utara. Anjaha 291 halak sekitar 42 halak per hari na konfirmasi COVID-10 siah di Kota Medan. Halanyai Bapak Inang hita haganupan tambah buedo na konfirmasi COVID-10 siah na positif COVID khusus ni Kota Medan. Halanyai tetap do ipanginduhan nami ase semakin waspada hita. Anjaha tetap mahita i rumah tabei. Anjaha anggo perlu tumang udarat ni rumah mungkin keperluan horja ase tetap hita mematuhi protokol kesehatan nah hiban ni pemerintah aima dengan memakai masker, menjaga jarak humbani hasoman, menjauhi kerumunan, janah sering memburihi tangan, marhitehoni sabun atau hand sanitizer. Ay matingting hubata sadarion Bapak Inang haganupan, ipasu-pasu Tuhan tahita, ase tetap sehat, anjaha boy jupah kita hari Minggu on ibagas permingguan ta ibadah ta selanjutnya. Amin. Martonggo mahita. Tuhan na ibata Bapa na surga ibagas Yesus Kristus. Tuhan nadop matei makop-kop hanami. Terima kasih bamu Tuhan. Anggo bani sadari on boy ope hanami marminggu. Live streaming melalui gerejamu on ale Tuhan. In mahalani hidup pakon uhur holong ni ataimu ale Bapa. Persayahan nami ale Tuhan.
ibagas kendalimu do haganupan na masa, ibagas botohmu do haganupan in, sedetik pun tidak luput dari pandangan Tuhan. Halanya Tuhan, tetap do hanami marondos kubamu, halani persaya hanami, hamdo simada hanami, anjaha lang iben ham hanami terbador, lang iben ham hanami tertolsu ale Bapa. Bapa surga ibagas Tuhan Yesus, martarima kasih kumahanami ale Tuhan. Halani dong piga-piga kuriamu na marulang tahun bani sadarion. Boy sidia ale Tuhan marmalas ni uhur, halani tambah usia ni sidia, tambah umur ni sidia. Halani ay Tuhan ase marpasu-pasu ham, hubani haganup guluh ni sidia. Dong may tambah kam usia hubani sidia. Halani ay homa ipindo hanami, ase semakin bertambah usia, bertambah koma hapor sayaw ni sidia ale Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin marhabiaran hubamu ale Bapa. On matonggo elek-lek nami hubamu, hubani haganupan kuriamu, naman dihuti live streaming on na marulang tahun bani sa minggu on, ase tambah-tambah kam pasu-pasu perdagingon, tambah kam pasu-pasu partunduyon ni sidia ale Bapa. Tuhan yondoskon hanami homa haganupan rencana ni kuriamu ale Tuhan bani na sa minggu on. Asiham na masu-masu rapat majelis jemaat, kegiatan seksi wanita, PA wanita. Sonai homa age rencana ibadah bani minggu naroh ham terus na masu-masu. Sonai homa ale Tuhan martonggohan nami hubani keluarga Edward Simarmata pakon Raymond Simanjungtak. Nadop ipasup-pasuham keluarga on marhitehon ni tubuh sadan nyombah, martambah sadan nyombah ik keluarga ni sedea. Ase tongkon Tuhan, hamma na masu-masu semakin sempurna kebahagiaan ni sedea ale Tuhan. Bui ididik sedea, nyombah on martumbuh ibagas ham ale Tuhan. Ase bui tongon sedea menggenapi firman Tuhan, na ibereham hubani haganupan orang tua na laho membimbing nyombah nami bei hubani hapitoran ibagas Tuhan Yesus. Terima kasih ma bamu Bapa isurga, mardigat hanami hubani piga-piga homa jemaatmu na ibagas na buritan, ibagas pemulihan, ase hamma homa na masu-masu ale Bapa. Secara khusus martonggoh nami hubani Bapa situ ajek sinar damanik, hubani inang Nyonya Jamurdin Sinaga, pakon hubani piga-piga inang lansia na ibagas pemulihan homa ale Bapa, pakon hanami haganupan ibagas na buritan, ase hamma na masu-masu ale Tuhan, bereham guguh kuban hami pengharapan pasu-pasuham haganupan na ipangan hanami, terutama obat na ibereni dokter, obat pakon tindakan, asiboy membahen hamalumon in ale Tuhan. Sonay humamar tonggo hanami ale Bapa isurga, hubani haganupan na ibagas habiaran marhitehon ni COVID sa plusia. Mungkin piga-piga jemaat na dop konfirmasi COVID, pakon na lang OP atau POTG ale Tuhan, asihama na pamalumhon ale Bapa. Ijape si dia Marianan, bahkan di seluruh Indonesia, seluruh dunia, nama mengidap penyakit on ale Tuhan, terinfeksi virus on, asihama na pamalumhon ale Bapa. Berham sukacita kekuatan hubani si dia haganupan. Tuhan terima kasih bamu ale Bapa, anggo bani piga-piga ari on doma ipabutohkon ham huban nami, bahwa bani panorang on sedang dilaksanakan tes fase ketiga vaksin virus corona. Nadop sukses fase pertama, fase kedua i Cina ale Tuhan. Bapak surga
ase hamma na masu-masu ale Bapa. Ase boy tongon bani fase patuluhonon boy sukses. Anjaha atap adong kekurangan-kekurangan. Ase boy isempurnahon ale Bapa. Ibotohkan nami dong do piga-piga negara na terlibat ibagas fase ketiga on. Ase boy huma haganupan ni ale Bapa boy menyempurnahon. Ase boy aman. Anjaha boy ipakihan nami vaksin on ibagas na podas ale Bapa surga. Pas-pasuham haganupan bahkan pemerintah nami nalahu menyediahon untuk produksi massal aseham homa na masu-masu. Sonai homa pemerintahan on ale Tuhan. Ibagas na menangani COVID on aseham homa na masu-masu si dia memberi hikmat hubani si dia. Ase haganupan boy mardalan ibagas na diara ale Tuhan. Padohkam sura-sura ni sibolis ale Tuhan. Padohkam sura-sura korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan dana. Asibui tersalur, asibui terlaksana penanganan COVID on ibagasna di arale Bapa. Terpuji termulia maham Tuhan. Yondoskon hanami ibadah nami saturus ni hutanganmu. Penyampaian firman Tuhan naipadas ni pendeta Esa Girsang ham homana masu-masu. Asibui ijalohan nami, asibui ilaksanon hanami hatamuin ale Bapa sesuai hubani harosuh ni hurmu. Terpuji termulia maham Tuhan. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amen. Sonari dasma panorangni alo-alo hita hatani Tuhan ase pasir sir hitama dodingta haleluya nomor 437 ayat sada pakoni ayat tolu. Tuhan Yesus ini. Dodingta haleluya nomor tolu. Martonggo mahita. Dami ni naibata na mengatasi segala hauhuron. In mamaramot kon uhur pa kon pikiran na siyam. Ibagas Kristus Jesus tuhatain. Bapa takasdo ilubemu hanamyon haganupan. Hanami Tuhan parhorjamu na adong nuan irumahmuon. Sonai agi paguri ni kuria muin haganup bani inganan nibe irumah. Bahkan ra adong natibal ipembaringan irumah sakit. Bapa na surga in mapos ni hurnami. Agi pelangbuy hanami tu pusongan somal ni maribadah ilubemu. Itong gorham dohanami haganup. Anjaha ibotoham. Bahkan da subagas hauhuron pakon pikiran nami.
Ipasirsir hanami Tuhan sonari diri nami menjalo manangihok katamu. Buhay ham uhur nami ang jaha pargugoy ham hanami marhite tonduy mo tonduy na pasingin. Ase marpangarusion na humbamu hanami. Gabi mangguluh ka nami romban hubani hatain. Ibagas goran ni Tuhan Yesus martonggo hanami. Amin. Salom mabata haganop, bapay nang. Ambilat ta sa daryon ay humbani Evangelium Johannes bindu 10 ipukah kon humbani ayat 30 das kubani ayat 35. Evangelium Johannes pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Hubasahum may bagas hata simalungun. Jadi dop lao iya hudarat ihatahon Yesus ma si pasanga pemanuan anak ni jolmain anjahan na ibata marsangap marhiti hosi. Anggo marsangap na ibata marhiti hosi pasangapon ni na ibata ma iya ibagas diri ni anjahabarah ma iya pasangapon ni. Hanima anak-anakku, tokin nari manduaw rapakon hanima, pindahan nima maaw, songon nadop hatahon bani hala Jahudi, sonaido hatahon okuban nima, seng tarbain hanima roh hubani si parayakon kay. Titah na baru do hubere ban nima, ayma ase marsi hawlongan hanima sama hanima, songon holong niuhur huban nima, sonay mahanima marsiha holongan. Hunjon mabotohon ni haganup, halak susian ku hanima, anggo marsiha holongan hanima. Kuria na hinaholongan ni Tuhan, bapainang sa ninaboto haganupan, totu si holdo hurtan namin sonahahita biasa ni rup manangarhatan ni naibata igareja, anjaha mandoring, mamuji Tuhan, martonggorup hubani Tuhan, tapi sonari domu hubani keadaan ni dunia ta lang imungkin kon hal na sonayay. Tapi sonay pe lang moru artini ibadah taon. Agepe iinganat tabehita, irumah tabehita, mandihuti ibadahon, bahkan songon na sinubu nokan, das adong hasomat tanatibal irumah sakit. Ijaipe itatap tuhat taduhita haganupan. Kuria hinaholongan ni Tuhan. Ambilan on ay na terjadi haganup na masa pakon na ihatahon izin bani malam Paskah ni hala Jahudi. Iboto hita takas sahali sa tahun marpesta Paskah do hala Jahudi mardingat perdarat ni si dia huntano Masir. Janah bani panorang iya Tuhan Yesus sendiri i Jerusalem do. Marayahon Paskah ay rupa konsusian ni. Janah anggo idahita ilobe ni ayat on, bani ayat 30, isobut ijay, ase dop ijalo si Judas nasat topikai, mitor lao maya hudarat, tapi dom mabagas borngin, baru ro ayata. Jadi dop lao iya, dop lao si Judas hudarat. Siam hasoman. Artini sonari ibagas bornginon holy idinga hita takas Roma si Judas pakop pangituay ni Jahudi apa tentara itakap si dia ma Tuhan Yesus i pohon Getsemane. Ay magkejadian ay. Tapi justru ibagas panorang na kritis saat terakhir. Dok pasilaw si Judas nini izin nokan ihataho Tuhan Yesus ma. So si pasa nga pemanuan anak ni Jolmain. Si pasa nga pemaaw. Do artinya ini siya masoman. Salip dom maidepan. Hapeni ni Tuhan Yesus si pasa nga pemaaw. Si pasa nga pemaanak ni Jolmain. Do maksud ni. Hita haganupan. Ay berarti memang sangat ni Tuhan taduay masih. Alani horja na iyon doskon bani. Ay mahorja penebusan na humbani bapa ay. Tokin nari salosi ma dengan sempurna. Jangan marhitihon niya
marsangap maiya. Ay dua si anggoy basahita sa turus ni Evangelium on, hata na parpudi na iluar hotuhat tahun atas silangay, pay mamate iya ay ma dom masalose. Telah selesai. Apa yang selesai? Penugasan Bapa di sorga untuk melaksanakan penebusan telah selesai. Ay masangapnya. Alani horja na tugason na ibata Bapa hubani selesai dengan sempurna. Ay masangap ni. At ini. Jana ang godom maay holi berlanjut mause. Agepe mate iya ay puho do iya holi songon na hinatahon ni pinatugah ni hinan. Bahkan langolat niya ay mulak do iya hubani hasangapon ni Bapani. Na siya masoman. Ay do siya tao Tuhan Yesus. Lao si Judas majelas lao mangaduhom mando atap merencanahom mando sa di hari tak kapot Tuhan Yesus. Apay hataw tuata si pasangapon manuan anak ni Jolmain. Ipu din niya ihatahon anjahan ay bata marsa marhite hosi. Masih na siyam hasomas sa haporseaon. Kenapa Allah ditinggikan, dimuliakan dengan disalibkannya Tuhan Yesus, dengan berakhirnya pekerjaan Tuhan Yesus secara sempurna. Ay ma, alani hasangapon ni Bapa duay. Rencana ni Bapa na mangutus si huduniaon. Johannes 3 ayat 10. Ay sonondo holong nyate ni nay baholong niur nay bataba nido. Pala dua anak ni nasasadain iberehon. Ini dikerjakan oleh Tuhan Yesus secara sempurna. Penugasan Bapa. Ay masih marsanga mabapa. Marhitehon nyai. Marhitehon ni parmate nyai. Penyalipan na ba nyai. Tapi lang olat nyai hatahot Tuhan Yesus. Ang gudom mamarsanga Bapa. Pasangapon ni maanakin. Ibagas diri ni. Puho maya. Anja mulak maya hasangapon ni Bapani. Naik kuna goriatas. Ay manaparlubi na idahita ba niyang bilanon. Nay maksud ni Tuhan Yesus. Marhite ayat 30. Sada pakon ayat 32. Ayat 32. Isobuti jin nasyam anak-anakku. Nasyam haganuk na huhaholongi. Nasyam na makkaholong yaw. Nasyam na rahusuruh kujay hujon. Tokin nari mandoy daun nasyam. Nasyam hasoman. Memang do'pu Tuhan Yesus. Iidah susia non pepajupa pesi dia holi pakosi. Tapi masih tahu Tuhan Yesus tokin nari masih idahun nasyamau. Memang nasyam hasoma lang terbaik kanima rohu bani si paraya kokai. Apa rupanya itu yang akan dihadapi Tuhan Yesus? Yaitu salib. Lang adong naboy songosiyay nasyam hasoma sa porsea. At ini. Tapi aipe tokin doay alani marhitehon ni nasonayay mulak umayahubani hasangapon ni Bapani. Alani hata-hata terakhir ni Tuhan Yesus don salib don maidepan pasti do ia igatukon iboto Tuhan Yesus doay humbani mukani memang mesti begitu keadaannya. Ibaim mahatani ayat 34 pakot 35 ubani susianai. Titah na baru dohu bere banima. Titah na baru. Aduh ay titah na baru ay. Hita haganut, anggo si basaot ta sadarion, bani tulu Musa, 10 siya ayat 10 alu, sonondo rumusan ni makaholongi hasoman. Haholongi mahasoman min, songon dirimu. Jadi diri ni jol madoy bayan ukuran ni makaholongi hasoman ni. Atene. Tuhan Yesus pe, anggo pa imaon, bani Matius 22, sonay don ini, bani ayat 30 siya o 40 ay. Haholongi mahasoman min, songon dirimu. Tapi nasyam hasoman Tuhan Yesus mau mengubah sesuatu. Dia mau mengemukakan yang baru. Kenapa? Ay nalepak titah na iban ni batay. Lang. Memang kalau orang betul-betul takut akan Tuhan dan ingat dan lakukan firman-Nya, ay pedom madiar. Tapi ternyata manusia itu rupanya memang bobrok. Memang bobrok do manusia. Lang dong manusia na sempurna. Kita gano. Alam niya ilang boy be ukuran holong ni manusia makaholong hasoman. Kenapa? Kita haganupan hinaholongan ni Tuhan. Holong ni jolma ay biasa ni ay ma nayukur marhite diri ni pengertian ni pakon haporluan ni. Atene. Yukur mahite pengertian ni
takon haporluan ni. Sonai do holong ni jolma na siya masoman. Ay masih anggo idahita ibagas keadaan ni kehidupan on holong ni manusia anggo diri ni do ibayan dasar ni makaholongi memang tidak ada artinya. Na siya masoman sa porsayaon. Masih sonayay. Atene. Masih sonayay anggo holong ni jolma do. Holong ni jolma ay at holong ni manusia on, memang lang sempurna. Buido idahita na siya masoman. Mungkin kita sendiri mengalaminya, atau bahkan terkadang kita pun berperilaku seperti itu. Adong cerita Batak. Nabaruan, opa dita tua do cerita honok kinan. Sangga kuliah kanami, nini sonon. Memang holong ai si pata, usih songan holong bodat nini. Wah, terkejut juga kami mendengarnya. Holong bodat ona ya hadu yupung, holong bodat. Ipat orang padita tua masonon ini. Satu ketika, sebuah kolam kecil begitu digoncang oleh angin, dan ikan-ikan di kolam itu pada menggap-menggap. Anjahadong ikan na terdampar, terlempar das udara di kolam ini. Adong ma ibani ingananay sedang berteduh seekor monyet, ay mabodat ini. Itu orang ikan na menggelepar-gelepar. Tapi dengan pengertian sendiri, di mana dia hidup, bagaimana kebiasaannya. Yak maikanai. Ibu mau tempat berteduhnya, anjaha ia hapus-hapus. Tenanglah di sini. Di sini enggak ada lagi goncangan seperti di dalam air. Ini ibaga suhur nih. Memang betul, semakin lama ikan itu semakin diam. Tapi udah pasti tahu kita apa akibatnya, dia mati. Gati do sonon holong ni jolma, ia hapus kasoman ni tapi marbahaya. Nasya mahasoman. Ati deh. Tapi anggo holong ni tu hatta, anggo ailiganto. Om manasihol hatau kotai. Anggo holong namar dasar hon hubani holong ni Tuhan Yesus tonggor hitam malobe gambaron. Ati deh. Paling tidak ada 4 hal yang mau kita sebutkan mengenai holong ni Tuhan Yesus. Holong ni Tuhan Yesus na parlubi tidak egois. Otik pelang egois holong ni Tuhan Yesus. Dia tidak memikirkan dirinya. Siapa yang dipikirkannya? Dia memikirkan Bapa yang mengutus dia. Masih roya hutanohon. Jadi lang diri ini ibain ukurannya itu nih. Langan orang egoisnya gotik. Tapi madalak kon holong ni Bapa naguri atas saido aseroya. Hilang dirinya. Napa dua hon ibaga sai aima maka holongi na si hol tobuson ni nai baton. Jadi dia berpikir ke atas dengan bapaknya dan dia berpikir ketika dia di dunia ini husamping hubani haganu jolma na mengikuti dia bahkan das subani panorang tasonari. Om maholong ni Yesus lang egois, dia tidak perlu apa kepentingan dirinya sendiri. Nasyam hasoman. Ailang naboy do namin, lang pala ialami Tuhan Yesus salipay. Mudah aja kok. 3 paku, 2 di tangan, 1 di kaki. Apa rupanya itu? Itu nih, bahkan digoda dia di situ. Turun mahamang gotong-gotong anak ini bata, kata orang banyak. Anggo si tong doham Tuhan ini na isambilay, paluakam dirimu pa kon hanami. Kalau sempat Tuhan Yesus mah, biar tahu kalian ini. Ya langsung haluahon. Tapi dia tahankan sampai akhirnya, sampai selesai dengan sempurna. Lang adong egois ni Tuhan Yesus na siyang hasoma bani holong ni. Alanya ay madas subani na paduahon. Ay masimbang betul-betul dia berkorban. Korban ni lang biri-biri sama bani pada nabasaya ni halak Yahudi. Tapi dirinya sendiri anjahasa hali duai ihorjahon nini panura hebera dan sempurna untuk semua dan untuk selama-lamanya. Mengorbankan dirinya. Jadi kita ganupan. Tori kita malubi ang goy center hita hubani diri ta tong nahado tongan holong ta. Tidak egois kah? Berkorban betul-betul kah? Memang berkorban doh mita apalagi masa kopiton. Bek kita pengurupion hubani sianu
bantuan hujan. Tapi nasiam hasoman, kadang-kadang itu pun belum murni. Anjaha ibagas proses ay mahita. So naha se holong taay na betul-betul tidak egois dan memang holong na berkorban. Napatuluhan. Penuh pengertian do holong ni Tuhan Yesus. Dia tahu semua. Ay ibo nang langi boto Tuhan Yesus nai ahi bagas suhur ni si Petrus. Langi boto Tuhan Yesus ahi bagas suhur ni si Judas. Ibo boto dua ganu panay. Langarong na polok bani. Tapi na siyam hasoman, bigahali ipasingat atene si Petrus. Petrus, puri hata-hata sonarion, bahasa sehari-hari kita, alanin ini si Petrus, ipudi ni teks tahun. Tuhan, hubereko pehosak kuasan ulang matiham. Puri ibaik kata sonari balas ni Tuhan Yesus, ulang pa jago-jago kuambia Petrus, nini. Lape marta huat dayo, dom matulu hali. Iparna lang kuaw, keras lah kan. Tapi dia penuh pengertian, nasiam hasoman. Penuh pengertiannya dok puh ya humbani nama ate di lo do si Petrus. Petrus, holong do tongon nuhurmu bakku ba. Sampai dia sadar. Tapi adong nalang sadar. Si Judas tidak sadar. Nasiam hasoman. 3 hari pas yang Tuhan Yesus. Ay madah nini Tuhan Yesus. Sahala humbay nasiam. Sihol duda ondos konon niyaw. Aturannya mesti merasa Judas saat ini. Mesti merasa. Tapi lah nasiam hasoman. Uang itu lebih hebat daripada apa yang ada di dalam hati Judas sendiri. Aido se miturlau ya aido mamarjaji dia paku pangitu ai. Sadia biron nasiam gat ni hubakku anggodos konya. Tonggurita nasiam hasoman. Tapi Tuhan Yesus penuh pengertian. Holong dohurnya gihubat tada sebuah sonari. Jana omma pos ni hurtana siam hasoman ibani hagoluhat tahun. Anjahana parpudi. Aima holong ni Yesuson holong na mengampuni. Holong naramas salosehon hahurangan. Jana memang aido hubat tahaganupan. Aido si marulak-ulak kita na siyam hasoman. Sadar hita, Tuhan kami telah berdosa nita sangga mahurja bagal na pasing kita. Sasapam madosa namin Tuhan. Anjahijay idalo hita hatan itu hatta. Maranjolan hubani hatan itu Tuhan. Yesus na makatahon. Dom masasap haganup dosa na siyam. Ita akan amin. Kita na siyam hasoman. Memang kita ini lemah. Ada saat-saatnya jatuh. Si Petrus jatuh do agepe do magoran ni Petrus batu gingging anjaha hatani pe hebat puri litu pe haganu halakon nini angguau ita haganu purian Tuhan. Tapi iampuni do si Petrus atene Petrus omma holong ni Yesus ai. Jadi memang holong ni Yesus ai bisa do tegas keras so nahubani si Petrus ai atene. Adong sada cerita. Nasiam hasoman. Paboholong itu tidak selalu harus lembut dan mengelus-elus. Songon ikan naik kanan namati ay. Holong itu kadang-kadang mesti tegas. Bahkan mungkin keras seperti menyakitkan. Satu ketika di Bani Kota terjadi angin ribut. Angin ribut atau ribut magan suaranya pun apapun nggak terdengar. Udah koma tambah lagi. Tidak kedengaran apa-apa. Adong hayu nama ponggol. Iko tahun. Itimpa kabel listrik. Anjaha kabel listrik kondom masonon gatung idalan. Ibani na sonayay. Marlitul-litun berlari-lari seorang bapak ke arah kabel listrik itu. Adong halak na berteduh sampingon di diloi. Porso kita gereja kuda naik, lang tarbigi ala ni ribut ni angin pakun udanon, lang tarbigi itu rusuk kasak, turun uduk-uduk ya isuruk udanon. Mati mahulia ini nuhur ni sahlak bapa John, ibuak mabatu bata, par, ilemparan jahapas madabu batu bataon ilo weni bapaon, terkojok tiap, yuk batu bata, ya kan, adong bangunan, hajaron yun. Itu angkor ma adong do HP jol ma berteduh. Ipinggir ni dalan ondaw. Anjaha makilabi, ujo makamari ini.
Unjaga asi ulang idugu kabel listrik nok kanayai. Nasiam hasoman sa persayaan. So nakras do tindakanay. Tapi maluah mabapa nok kanay. Seng saut idogi ata idugu kabel listrik nok kanay. Anggo palay idugu ay ata idogi ay. Anggo ay mati maya. Kita ganupan. Ibagas kurian itu hatta pesonay do. Perlu day partimbak ko kita. Ay do sinini Tuhan Yesus. Sedo na masalah kon titah ni si Musa nok kanayay Tuhan Yesus. Tapi ibahin pengertian na baru. Ito ni. Ay mase ihatahot tuhatay jin jelas. Titah na baru do hubere banima. Ay ma. Ase marsiha holongan hanima sama hanima. Songon holong niu hurhu banima. Langsung kanima be marsiha holongan lang be. Ay cacat to ay. Ito ni. Lang terkahua jol magani. Naparpudi sahali dok ko sifat orang Tuhan Yesus ay bani ayat 75 ihatahom ma. Hunjomma botohon ni ganu palak. Hunjomma botohon ni ganu palak. Ihata junani iso pantes. Tapi mungkin lang pita jol masa. Nasiyam masoma. Anggo pantes sagala na tinopahon. Haganu mabotoh pabuwa susiak ku hanima. Anggo marsiha holongan hanima sama hanima. Songok kolong ni hurhuban nima. Kita haganap pinaholongan ni Tuhan. Kita sebagai jusian ni Tuhan Yesus, kita sebagai gereja, kita sebagai umat Tuhan yang hidup sekarang di sini. Namar pala-pala madalakon hal na opatay no kasongkolong ni Tuhan Yesus tidak egois. Holong na berkorban na siyam hasoman. Anja holong na berpengertian karena kita tidak bisa mengerti orang sama sekali dengan penuh. Tapi holong yang mengampuni humana siyam hasoman. Anggo sonai ijai mahita sedang iproses, sedang berjuang sonari. Ay do sehatan itu hat, tapi marlaku do terus bata. Maningon gokan diar do hanima. Songon bapa nima na inaguri atasai, na gokan diarai. Artinya kita tidak pernah stop memperjuangkan supaya kasih seperti yang diberikan, dinyatakan oleh Yesus itu terjadi di antara kita dan sesama kita. Tidak saja kepada manusia saja, tapi juga kepada ciptaan lainnya. Songon na isobuk bani Markus 10 namai. Maningon dihuk do tinopan naleganin dapotan barita na madiar, ambilan na madiar, humbani hita susian ni Tuhan Yesus. Korean itu hatta. Terima kasih matau kelaubai Tuhan. Ipodahi dopi hita subani sonari. Sonaha sibu hita sonai na siyam hasoman. Pitah marhite pangurupian ni Tuhan. Semakin kita menyimak firman Tuhan dan semakin kita meminta pertolongan kepada Tuhan, pertolongan Roh Kudusnya, kita akan semakin diperbaiki setahap demi setahap dalam kehidupan ini. Alan hita sifat hadirit tapi lang sebetulnya iha holong hita. Masih buwe jol mana sonayai. Domay hataho si panabari, hamda ulang mabahat tu ipangkamod da bapan ini. Tongi pangan. Malah ada berprinsip, ada kasamak kuna baruan sonon. Sa maka nami, ay ulang magoda kuyal lang ihoy ba, niku. Abang, mati hape ba, mati nga mga lang nini. Ang gusto na Indonesia masoman, ya, lang na makargay hasoman ayat ini. Sonari, isuru hita mamake masker, madala ko protokol kesehatan. Karena kita merasa sehat, kita tidak lakukan. Tapi siapa tahu bahwa kita ini OTG, orang tanpa gejala. Itu nih. Memakai masker itu dan yang lain-lain itu sesuai dengan protokol kesehatan juga pada saat ini adalah mengasihi sesama. Domu hubani hatan itu Tuhan Yesus no kana lang egois laku pikir ho diriku yang marmasker agak ni lang mahu agak ni. Aulang mahu. Ya lawa merpesta cuci kerubun huwa gani. Sona ini siam haso malang saut atene. Hatani Tuhan Yesus on haholongi hasomanmu marsi haholongak kanima son holong ni hurhu dia hita manopat nuk kanai. Tidak egois atene berkorban penuh pengertian. Anjahara mengampuni ibani kehidupan. Tema minggu tak ada tema kibat tiata sedarion holong gabe parentah na baru dia hitama parentah na baru lang behita ukuran ni tapi holong ni Tuhan Yesus ma
ukuran ni holongai son na sinubo no kanayai. Amen. Martong kumahita. Naibata Bapa na surga, terima kasih mabamu. Terima kasih mabamu ham Tuhan Yesus Tuhan nami. Alani ipodahi ham doha nami terus. Sonaha asilambin sempurna hanami. Lambin berkenan hanami setapak demi setapak ibagas kehidupan on songon haroso ni horm. Asilambin diar homahanami sesama hanami Tuhan. Gabi iidah haganut, iidah duniaon, pakon iahap kun agi ciptaan naliganin. Tungod-tungod dosusian na pinodahanmu hanami, na mangguluh do muhubani hatamuin. Ham Tuhan Yesus Tuhan nami, domay janjihon ham, jan domay pasaw tam bagah-bagah hamuin, tondoy na pasingin, domma iusihon ham ibaga suhur nami haganupan. Hatamuin do na buhay Tuhan, paguluh konin, patubuh konin ibaga suhur nami, ase, ajari ham hanami, lambin pokut, lambin pake hanami manangihon, marimbagas kon, pakon makaguluh kon hatam. Salosi may ibadah namion, pos mahur nami haganupan, lang soya-soya hatamuna pinadas muhuban nami sa darion, mangguki hur nami main, anja mangguluh ka nami robi hujin, marsangap kam, marsangap bapain, anja mala suhur nami, agi pedong hamaholon na maningon ihadapi nami so namasa i dunia nami panorangon. Terima kasih ma Tuhan, tangihok kamtong ko nami, halani ibotohan nami, holong do uhur mo do pakka nami haganupan. Amin. Nasiyam hasoman sa porsayaon, si hol patupot tama galangata, ubani na ibata, paima yondos ko kita galangata, tangar hita malubi hata ni na ibata, nagabe onjolan bat talaw manggalang, ay manatar surat bani pesalm siya pulonom ayat 8, sonon hata nito hata. Bere na siyam bani Jahuba hamulyaon di goranni, buwan na siyam magalangan, masuk man na siyam bani alaman ni. Sonari, ondos ko kita magalangata. Irik patupu hita galangan, mandoding hita haleluya nomor 350 ayat sada pakon ayat 3. Riap mahita jongjong. Martong ko mahita mangundos kon galangat tahubani na ibata.
Ham Tuhan na ibata Bapa nami perdiar layak janah naunjah huban nami. Terima kasih mahatahonon nami hubamu. Halan ditong-tong do ipasu-pasu ham guluh nami. Domai hasomani ham hanami. Jana ipasu-pasu ham horja nami das kubani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur. Roh doha nami mangondoskon buah ni horja na do pinasupa-sumuin. Gabi galangan hatare makasihon pa kon puji-pujian nami hubam. On pesai jalo hamma galangan namion bain hasangapon ni goranmu. Janah membain lambin marhataridahan harajaumu i dunia. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo namion. Amin. Marhite dia tetupa roh doa Tuhan. Hamba pa nami na inaguriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharoso ni uhurmu inaguri tongahon songon na inaguriatas. Bere hamaban nami sa daryon haguluhan ari-ari. Sasap kamma dosa nami, songon panasap nami bani dosa ni hasoman na mardosa dopak kanami. Ulang hanami bubay hamhu parlajoan, paluah kammahanami humbani pangagom. Lau manasiam, janah ulang masurut ringgas niuhur nasiam, hisahma ibagas tondi, sirsirma membalosi Tuhanin, jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibata maham. Isondang kon Tuhan na ibata mabuhini hubamu anjaha maidop mauhur ni mangidahkam. Idopak kon Tuhan na ibata mabuhini hubamu. Anjaha ipasorap madameni hubani tondrimu. Amin. Salam mabat haganupan, selamat hari Minggu.